for your mama, tia mama, papa, brass, so mommy, I'm so somewhere, your papa, no pay, yep, yedi, ever some more. And some of those on pay not personal any Mampeni and other Danko Kufo, the 2 years singing and him says so more baby, Edio Mujet, new musica, Aquaco Yejuma, Momo, and you money into my Ghana, no my Ghana, and a big Bremina, democracy in the far by at Intim Ewaha. Ghana Ace Commission and Pen and Focus 224. Se beyo na HIV AIDS ya ko de woni betima so anu ntino efi na kwaseja ohun ya oda na de condom na de akwa so na oku anim na ene petro ya tum ya teso no openimpa bi a wapene o fom ngo hu dwadie de futu bi ekwa maba mu mpenimfo amsafo weni afoforo pi no a ene yakekese ne se kase ba bi a wo bia no anopeye ba na ye de ababe sommo bedi ede na ya bo amalibi abogabsafo yenye brena finsam no Yenko kasa emfa emamo yademo shas ye de free man penny na na rudanko akufo do watchman pc be mabo da na tena ye na dwumade kese bi akoso Austria Vienna abonte so emama penny na rudanko akufo do waton safre no so mfura ni monyamo metachiri na hodom na eja wade na no fa abrofo no ho sese ne abrofo no pe baabi ade o musika kese na kwakwa ye adwuma hwe no ma nyuoma ni ahinta o Michael Krongana na somo extra sekura no ayo madwini so mu bun kompona o ma fisi ma ma hwemu a Ghana na ebibremu nyina eba ne democracy a ya GSC na so a agi hina dintintimman a emfa ho ne abato se ne sitie bia no ye bedane oman no e de ahye ne adehye no fi se o se ye de ehye ne nse no akire o se eba no ne kwasibure ne kan se accountability a eno so my Ghana ye dimu ntintimman pa nti obesra wiase nyina se ne okurasika anasa opoma bi akoso akwa didwa akwa ye adwuma na ne my Ghana and I was so chwani at the Mampeni and other than Kwakufado and Semni. Invest in Ghana and do business in Ghana. Ghana is a haven of peace, security, and stability. Indeed, the safest country in West Africa. Legitimate investments are protected. We are a country where the principles of democratic accountability and respect for the rule of law, individual liberties and human rights are now firmly entrenched in our body politic, and where the separation of powers involving the operation of an independent judiciary is real in promoting accountable governance under the rule of law. We have resolved to build Austria Vienna bonten so na owa woni wiase nyina mpedimfo ahia na obobo sansem we so de kire wunum se oman no kra ye to aba ne yante ye ho ase a ye nkotwe man nkotwe nsekan enkokuntoko bia ni ye de ekọ ye mranimfo ne ya jagefo ni me nyankopon keto no wo manim mo koka asem no no mo ka so wi a enti ase ye adwuma emoman na eto aso konanim ti se nei ukura sikana opoma bi edwani a kire so akwa ye adwuma na ne amagana ene wose oba ye to aso ne edema free man pedin na do danko akufo do akonto mu nsemi na ye de ma konsem from na Ghana Ace Commission impedimfo no mutufui se enei se osore anopa na se ode o honum na hoye ofrem na eja to star la lash you pese o ye bia abusua se beye na HIV AIDS ya de kodie wu no enkotre nkogensemo na nge tompete ema ne sa manfo nti no mo sre se hoye ofrem ana se hoye o de bebrebe na eja pese oji wani mpamu a obumfu mpa na oji wani a ene anajo akwanto mu katabuo mu bo ha condom yi unya bi na se wode ekwa ha ebebo pa ene wo no se yade no wo ho na ne onu oba na ketima kapen suhunsa hom ne ade nyina no o condom no beji agum na enkonkosa oba no soso na wo bi a esan so no soso na adwo akwanto mu katabuo mu ba wono soso awedire bi enti no ene ne be ma na emesa ho na jamaji mu feelings na mo komba bi Dr. Etu ahene kireme ene ye pene kwanche for da Ghana Ace Commissioner no na futu a wode ema yeni
pa bebre memma ne ma ewo man mu a efa memma ne ma enhie mu no nipa dodo na ewo ema ni memma bebre yemfa ne se produce multiple partners bi o ha o mienu ebi o miensa ebi o nan oni o mu nyina eda sanso so ena nipa dodo na nkasa nso so ye ade a ye frɛ no casual sex tabi so we share obi and samri ya mu na woni ni babia na one ne kwa akoda eba ne sanso so a wo mo ho ban when you use condoms enti nhwehwemu ni kyerɛ sɛ eno nso betumi ama HIV no akoso ewo man mu na ɛyɛ no kɔ eneni normal ye ya ema HIV ɛda so koso ewo man mu enti na ye betu bia for sɛ HIV no ye de ba risky behavior, risky sexual behavior. No ni aka not casual sex, no unprotected sex. Into the women say obey and no man be any time be check condom. Observe nti we ye Dr. Etua Hinechreme wona ye pene kwankyerefo Dagana East Commissioner no nti seja wo ho ya wode no wanti man hye wo ho so a na seja wo bagi wani na feelings wanya bia no ahwese anadwo akonto mu katabu mu ba ha condom no wo ba de wo ho be ma de wo ho na ma wedre ne fine ene yesu hunsa wo no samba no 20 times kura no a enya de wo bi de yade bi ekwakosa wo bi ani Ghana East Commissioner mpedemfo futu enno no yademo Ghana Revenue Authority wom so matena ye na enra na beto dwa enra February bosome da edikan ene beto dwa se emre bi agana mra se dwafo koji tu mu se ye every bibi emissions levies ade ende no e ba be ye adwuma e hyase e ye adwuma enra no a February bosome da na edikan ti eja o ka ne se o ko DVL se o ko na road work num ene insurance o ko ko renew a no ahwese sa de no e be ba be bata ho e ma ne bo no e be pagya kakra na e hyase se e ye adwuma yi ena momoni tua Sompa FM nsɛmtwefo ye sɛ ne ye mompra driverfo no ene wo mo twa fidie titafo moto sakre ne ampragia ne abobo ya ne nkobisa wonum sɛ aba ne sɛ no mo ye ne deni eno ntie kɔ GPR2 impedimfo atena ye emo pani Samuel amu a wo pani mpa be de ye kira ohwani amansa de nkomo ema GPR2 ye ne de nkomo ena wo kye so mo de wo ma ka kira ban sa de na wo de ba no wonyan wo mpe ba bi kra mfanto na sa ban wo mo bono no ena dwi sɛ wontie na tintin ade ne ya no de be ye adwuma omo GPR2 for no so se eja omo so omo tutu omo lorry first mu no omo apom ba bia tena pani Samuel amoa TMU ewo transport ministry ekushia a transport minister Euro Foresiama and a minister Oforiata a finance minister na nhyiamu no mu no ye de ensem nyina to omonim ye ntia na ye pese ye to ye lorry fare mu eno na ekoba na se omo kire se ye mfa na mangu krata so e biom nso ne ye complain about emission tax aye kan ho asem se no an pollution tax aye tua a se ntia ban ne de beba eno no beka ko ete se omo ama ye double taxation kalintin so no na omo nhwen ka bibi mfa ho omo yesi ye ntwentwen so ma ye emra ye chi emfa ne ama megu nkrata so ansa ye mfa ma omo na afi ye nhwe ye way forward na ye be hwe ene day a on the 1st February 2024 ye hu se aban no de krata aba bonten a wama DVL any can say other institution no omo je taxes no say sa taxi emission taxi ye sha say edge motor bicycles and I say tricycles etua about 75 Ghana cedis over no vehicles are omo engine up to 3.0 omo su 250 Ghana cedis. For penny Samuel Amwa a penny pabe de chira or when a man said in Komama GPR2 kuno and at yet in Kenan Wetchy or Monomo Kamu de a GPR2 for Omoa and a de sprinter ne Basi or Modia Becodia but de Bia. See, I'm for noa, Neja, Soundam Kumasi, Katiania de Adia, Pragia, and Nusu de baby traffic here, and Uti Pragia for no, Ukada Riders Association, and no more Ekudin Komani Mutu Fono, and no more Dinkomos and Amosono. Sisi abani se mu ye ne deni Michael Kofi Usu na eye president da woman no na semode to ye ne mu ni sa lebi ba se na be ya o metimi dia ko atia sa wisie na ye Africa ni moto etuo ba no na mfita se ne podio na nko mo se nyina ye ntua sika ne pe na ye ba bonte we ka se da bi ya ban ye ne de mi se nya ne kwanso no
say caterpillar ni be it na that dey na antwe the same amount be antwe then the be yanka banyi influence enim say aban be ye pim enim say the ye be ka sa levy ya aban si ye already say okoto fuel a sa levy no I will fuel 1 liter bia so ye 10 pesos a ye tua dada it is see a sem bi sanka ye bi sa aban a ye nyan omo nya me ya no ye ne say ye na ye tua wo police station ho no eno ombe ye free wa na say no ye da ato a ye tua and at the end of the year no so ye obibi anka on person mo difference man na Abzafo nti we aye okadafo no ne omunuanom mprageafo ni nyina eno so yeti wo no nkan opani Michael Kofi Usu president ya wada Okada Riders Association for ano ne nyina sa emissions levy a ehase enra ene de tosum yenu a adwuma eno mo chesese toaso se ya no mo kana pani bi enti a omo lorry first na no betutum omo ntibi nya adwuma na sese ye wo so mo koye ne da bia na kesusuro no mo bo na kawura so no ejo mo cars e de afri wo nsam na abusia petro ne diesel ntumu ya e na opani bia wo ye adwuma wo kopeke ye fe no opani Samson Ade wo ye senior research fellow honum wode nsusuye ema ban se enne ya to petrum e kena ya teso enne ya tum e kena ya teso bebrebe ya ye namu sese no se ka ban tete taxi ahodo no a edada petro ne bo no so a enkanya ne se da bia ye to petrum ne ye teso kakra ne ye tum kakra ne ye teso kakra ya afi ye wura mu ya tete so a enra ya yes asase de kwense kakra aba beto so fi se tax ne bi wo ho no mo na mmoa aban ne nyimfiri ho no mo na mmoa ma petro bo no entibi enyina fa akopani Samson Ade Yeah, bit my young baby, Nanka, you heard me say, a year at 12 years, friend said, a year price stabilization recovery levy. A year 2 years to petrol, diesel, LPG gas, so I have to year 12 to be a Piatu on every liter of tunnel train and one echo show Gaman. So now you be a soya, Nanka, your queen at the Ama, a bona of Mama, and no year ready to be a buy to me because Nancy I put to Bono, that's the market now, and now be a Emma Petrosity a crown, I said, it not be a gun, yet as you cast out for now. You will scale the to Ohaduma, for 2 months, a bag to me now, or be a system. Abzafo we your penny Samson Ade we your senior research fellow ewo kupeke ena yene no akwakodin komo wa bene pa ewo petru ho dwadi ene ho enkomo ye to aso ne de makokro bi efe ne sabere wapon ye wo asati achem nofo abaton pesu aso asantebantem na adehye wo kromo no mo aye ye kire e de etia company bi a ye from Eco Planet Bamboo Company Limited no mo kire se sa company we pia ababe pie pom ho no mo adwuma mu ye nyina mu adehye a e wa bere wapon ne mpotam ento mo ka kire mampedi na adodan kwa kufore ne abam mpenimfo se nene kire ya omo ama company na nya adwuma mo ye no a ene o ma dehye no mo de mrabe hye no nsam no mo de afeso e wa bere wapon kromo no ma enya semketo a no yene popropo wo kromo no mo na opon nya ntachi enkom a wone nsentwefo boy ye kakra ni mentino mo so kakra ba so e wa wapon kromo na na fa ensasem aw manfo a ti then so a couple of them finding Sasiama or DJ Sabri Union, a month on a sort of Sengadia or Mobility, almost Rabbi so Saturday, and then to Opaya, who dine any engineer woman, someone also any years, a 4 hours, and then I feel it. Opoku nyantechi ena yetine nken na busia eba sey ya adehye nani abresa no na yentimi ntina honom ena ye se ne yemompini abankra chepani a owa asante achem no of nkobusa ne se wo ye kire ne sa ne ma wo ya ekoso e wa bere wapon na nyem bia edu nanimu ana na edu nanimu a ede anamo na otu dia fa ho onabo Francis Otibuaten yebopini no na ne ode to ye ne mani Most of the answer for contract no sign somewhere and
ba na masa na yehu se nya kodo no se frena yele ku contract no na tro kan ni ka ko frena bia mo se bo ye no ma ye se ni ma e ko se ni na sai ko to se ya ko kan mo ni na ya ya kristo no no so se mu ma se se ya wo ni ma wo ya se se ni se se all the stakeholders. I'm saying to we Bankrate Penny over Santi Achim no for Baton Pesua so Honorable Francis Otibuatin and yete no enken yentwaso na yemfomo enko New Jabin traditional area na New Jabin ayedemo ekoi na nipa binom ayewomo adwene se chese akonya tuntumu a ewo hemafie ene ekwan bia so omo ebetabiri akonya no bana mamre ne amane mu a no ene chese kru no na kuma ene chese ni tumi nyina on beta bredi akọ and am so ma posifo wo kufodua abusafo isi regional assembly yekayo posifo wo kufodua bonten so ene tutu amerika ekọ honomo a eja ne wo se omo eye omo ye ma asumdwe ebaye na akosua afrakoma eye ohima owo eye dwampon na yene no edi nkomo e mo cheche nsemu se de kire minimum ni wo fie na omo frɛ me sɛ nra na adwojo omo ba ha komu be wi akonwa na omo sister konwa na ko ɛna anye yie na no pama ko fa police fo e de abebu apunu na ni ɛya ne kwan wo mo nyanya me ne wo mo na asom nyame ne wo mo na asom 29 years ni abidi ade ɛna de mo bu pa bebu ɔyene so amusi ni mo wo wi Mafam na dam ye butu makonya. We eno mo ye ni awo eye dwampon na akosua afrakoma na yete ne nken yento aso na yemfomo enkonsem fufrum na Adoma International Fan Club ekobia ensha bansia empempi ejamobrowa womo epire omo yeyo ene womo asetina mu mpuntu de ma wunum na womo akomrum missionary charity home a womo ede eniema pinu a ene womo koi na chesensemna ene eja washing powder mo de besisi womo niema drinks ene anwa womo ede benu anuane de amankoda no ene chese kwesibro ne kan se second hand clothing fosu bia chese mono chiawa ya chechira no kama ede ekokodomo nkoda no na owura yire Nora Opoku Ajiman ye president da Adoma International Fan Club ano ene yen edi nkomo echichiremu ni enti a omo etu saa anamon we yes Adoma yes the radius sana shodia be ni nyaba na samanya ne de bi sai wa na se e maybe akin ho bom se emiano na ye huni se enye yanko ana awase tena se bi enye yo maybe wo be bia omoso amuni ni wase be kan ye ni bo wa ye ko ni atese be bobo ye ho ni afofo enti na ye da wase dum eso ye nuano ye mano ne ye nanano a sabe ko mo se nyanka no so mo so ya bi se be bo nyanka ekunafo prison for any sabe mo mo ayar sabia Tawada Adoma International Fan Club ano Uraire Nora Opoku Ajiman ena yete nkene no chiri ena secretary ono susu da kuna no mame Susanna Bano susu no ede ensemsi etudwa Mayo international ne obi wa bichi America me obi wo Europe so omo nyina kan ye ho ene na ye bi se ejumudi ne dey ne di si ye se Adoma ye kuro ne si ye nya akeba si ye beba aba da ye afofo ade ene ya ba ye nya no se de ye nya kapo aba da so ya wo ye ba ye be wo nyoma be areho se ya ho se ama ye wukura ko esane maji ye fasa ko we secretary odakuna no Susanna Bano so na yetene ke ye gina we so na anopan nsemo a ye baba no de be so mo no ye de mosia na ya sore amama hene ye dubu acha so atrase bio de ade acha bia dwumade ato am so Sompa television Sompa FM Kumasi 93.1 FM ene affiliate nyina medi ene na ya bo amale bia boga kuku na chinchin fidie ndema
mame anɔpa yɛ sɛmfoɔ pɛni